Phezu kwehlelo lethu Good Mntakababa podcast bizo sukile buti njengoba nakhe ngacocela ngiphethe ifesi ekulu mntakababa ngiphethe ibhabura hlamba imbala le umuntu ekhambile kwelindlela indlela umvumo wesintu ukhambe ukusuka nokuhlala kuthi ukuthi nangitsho njalo ngithi ukuthi akunanto ongamroba ngayo ekhambisana nomvumo wesindebele ngiqinisile kithi Kawukhubula indoda ekosini ngikhuluma ngosomtjhatjhana uJuly Wara dosa umdosi phambili wesichema sayi plus boys ngimthethe ngimfake ngaphakathi aphlase ngiqale naye ngemehlweni mntu ngomkhalangala Ndaba ezithathokoza wasa. Lotshani namhlanje sinivukile Hayi sivukele wasibuzani. sithokoza amavuko mntwana wethu iphasi liyakhana ukukwazi kabanzana ngawe likwazi ngomvumo kuphela ngale komvumo aliqedi namhlanje semteke ngikuthathe ngikulethe lapha bakwazi ukuthola amahlangothi wonke ngekuta nabo abayithanda khona akususicocele ubelethwela kuphi ubelethwa nini Ukubelethwa kwami ngibelethela eBlow Bank endaweni yaseStoffberg. Kubelethwa ngo-1962 ngo-14 zikaJuly. 1962 Yeah, ngibelethela khona eBlow Bank. 14 July 14 July. Uyabelethwa-ke kubelethwa napha-ke uyakhula ngithi kufika iminyaka naseyoke esikolweni Yeah. ungena isikolo-ke Ya ngene isikolo ngingene esikoleni bese ngimkhulu ngene isikolo ngene ko-79. ngoba ukhulele khulu emaplasini Yeah. Nokuhlogomela wamkhulu nogogo. Yinye into engangeza ukuthi ngisalele. Lapha ngafunda khona ukustarta at 5. okay Akuhamba ngakwela. Ngo-85. Uthi wakwami ke ngisabuyele. kuba yini somtshana ungabuyeleli Kunento ezinye ekade sithuselana ngazo. yeah Kufana nokuthi mhlambe uma kwakho burongela amacude ini ngapha uyabhayela abanye bathi ngezwe ungazositholela brazana ngezwe wahlala nomntwana esikole. Ngapha ukuphothelelo uyabhayela ngapha. Lokho ukuthi izinto ezinye kade ezasikhipha eporweni la. ningene emingangeni apha-ke Kambe ngene emgangeni yakuyabethwana manje ukucala ukuthi umganga lo wenzani. Hayi ayikhiphi ipata khona ngiyiboni. ukwabile Stara abomtshelezi abangwabe labo nabo bereberabo. hayi Yeah, labo Afrika abaphodla Kenya ngikhetha abotununu, Mhlabaneni, aboSgwadi. Ikeke ngike sikhamba nazo lezo. ya ngoba nawubala ukuthi ubelethwe ngomnyaka ka-1962 Yeah. ungitshela ukuthi ukhambisana pheze nabo Eh. ugwabe nabo Khulu. Ngalamba sakubona amadlari labe ngeza 20 years. yeah yeah Ngasala ke akwalesele ngeza ngiphethe umnyaka we-24. Akhona ngwela. bengifuna ukuya lapho ngithi uwele omkhulu boliwe na Ikhona la ngolusohulu wami. Omkhulu kubaba. Walala ngo-1976. Wona lale lapha ubaba nakuzamadlari la ngathi baba ngiyawela ubaba wathi uwela ubutanga kaweli. emadlareni kulapho wena bobele kufanele Fanele ungena khona ngilapho. mbala Ngalapha sona bayithi bawele bamakhulu kangala. Omncane masaphela uJimo ligawela ne-25 years. ubaba wayala Yaba wathi ngingeza uyiseli phambi komna kwethu. awu Osakwela ubuthi icansi. sikhethe sitsho njalo vele Yeah, wafika mara ubuthi lo weza waza kutshela ubaba ngoba khe bangena ikeregele ekhambisa konke icaci kwepata. okay Weza ekhaya. Wathi baba uJuly angaliya ngimi. uba sesondweni yena ngaleso sikhathi ya Wathi angizenze into lezo. ya Baba wathi ngathi baba abanye ubuthi umzwile ukuthi uthina. Baba wathi angingeni lapho. ayi noma Mina selajwile ngizazi ukuthi angikwiseli. wow Uyokwisela umna wethu. No nakatsho nje umntwana kamna wethu. Akhuluma nje ukuthi batsho yena akaweli. Wena uyasala wena. Uyokwela imanyathi. ubaba Ngathi baba iterene ngemva kwami leke ngoba olandela mina lo kade agcine khulu. Ya bakanti umnuro emphanga. Nasele angibuza ke njela ngathi uyibona into yakho idlulela nakuyokwela abanyana. Ngathi kabe kutshela ubaba wakho lokho. Into ngitshela yona le. Ukhamba uzwana abangani bakho ukuthi bathi ngasala. Kabe kutshela ubaba wakho. Kuthi ngasayelane. Wamgegeda wakhamba wakutshela
uma watshela ubaba Thomas ubaba lalela ke ufuna ukwela lo asalibeka inyawo kwamapha Awu. wena uJuly wena uwile wathi baba nimtheleni ngoba phela 82 wathi bekufanele asale ngoba ngokwela ubuthi wathi ubuthi akho lo wele nje wathi ungakawile mara ukuthi indozi yachisa kuthe ngo 89 nakola marula wakhona wela kwawethu ngo 90 nakwela kwamphezulu mina sengeza ngosoba utheni athi kimi ngiphethe niswazi ngathi ukuthi ngomi yawela kwamphezulu suyisile umphezulu wathi umfundisi ekheni lwa ungekwadla nkosini ngathi ubani wathi ubuthi hayi ngathi wezani nkosini wathi uzakubuza yena ubuyile uzile akasawutshela ubaba ukuthi uyawela uchiya nkosini straight awake emlise ngoba iwele kwenesikhathi ngomdlolo ngithi ngimba ukhuluma nomkhalo lo sikhe sijame lapha ngimbuza upho ubereke njani athi ugogo wakho ungibuze kuphela wathi nomnyaka lo yasalana lokho kadala wathi vuthi nomnyaka lo yasalana uthi ke ngisabuza umuntu amagama ngoba uma vele nguye wasibayikerekhe akazuvuma ngathi angifahle yena umbuza namhlanje ingoma iphangwa kusasa kusungicocele ngikarwa ubonakala umuntu olungile kwakhe ngakalelese kwakhe ngaba nezika na ukhulako nje ngibona nje ke mntwana ngithi akungicocela ngokulelesa kwakho na ukhulako engekukhumbulako ukukhulene kubudisi usukela into ekhenu yokweba yenye emzini omunye ngikhumbula sake sahlaba ifarike emzini omunye ayi sayibeka ke nabe sayakhe emthini ihlala lapho laba siphumula nje umratha lo sewungawudla uyakhwatha kuthi besitheba ke mroga bogogo mosu ikhabishi bese bakuphekela injengoba enjalo lo siyathi sithebo singale lo sithatha umratha lo sofaka echari ngiyakosobani farikile ngawapha phosa niyebile siyebile lo into yasibambisako sadima umsana omunye wompeli naye siyasibona mnganeni wara kusungibalele nobani akusungibalele khubula kunosintshe kwamaphosa ungakadade sokumzukulu ke lapha nomunye wakasoholo wakhe uDodi wakwamaphosa no William wakwamthweni ekhaba kulapha eThabana lapha mara ukhulele ekhaba omkhulu lo kadlala ngathale ekhaba omkhulu njengami lo umsana omsuthu lona kafika lapha uthi lena gidlile lebusha sathi uzokudlana waza ngithi unyamashilo wakho bemthila kanti nani eba kwakekho na obengekho wabo kasibhala sihlinzako elifane ngayihlinzi yaphala iyaphala iye nezinto zamsinyana ihlezi iphi ngesikhona bayihlezi emthini sibophelele emthini kusehlobo kusebusika wow sibophelele emthini no uthi inyama nase emthini zathi ukhomba umuntu wakhomba la ikho lapha sasokubetha sekubulala wathi kuyobutsha ntatsi ate maphoso kuri nina nebimvana ifaraka sathi kuthome wena abunamba abalasike ekhaya lasibhalele inkomo awuhamkhulu uthi mahlangu ngizuki athi konke ketsene ke sipambe ilamjana na yasira ya eniswase singakuswase ekhaya awazi wena uthi indaba ifikile nasigena kwamkhulu waruphathe isidrop wawo vale gate bididi yes sabethu kakhulu nasi bengikhumula kusayenza uyakhulaka ukhula nje ukhula ngubhayi namka usukhula ubasaba mina wethu awa ubhayi into empuru into enyingi ikhona nje ngobugadi ngeke gadara ubhayi bekingubhayi mina kusakwa amadlari la uyidlala nje gadara nakho uyakhula ke uwele nje uyathatha ke uthatha kwabani ngithatha kwambane lokasidiya intombami yokuthoma athatha yena owadlala nayo ngithethe ngomnyaka 1994 eselana abantwana abayi-5 uJosta lo dlala igatara lo uSinki uphumzile nguselina ngubusiwe bonke nje sebabereka uhlezi naye isikhathi esikangani ngaphambi kwamthatha ingaba na umfundiselayo ngaba mnyaka emngaka ngikhumulako 1980 ngoba kade wayomthatha ngo 94 ake sibale 80 94 ingaba 14 years ifika lapho
Wabe begidanyana ngithi ngikhamba endaweni lapho khona mhlawumbe ngifika ngengemani kale ngithi ngikara mrazana mara akakhumbula yena Yachaya. ngiyajama Ngiyathokoza wabuya bokuthatha yena. engakuthatha yena Abantwana napha bahlanu. bahlalo bena bami bezange bakhe bahlala ekhaya bomkhulu uma kade bereka nakaqeda umkhumula ngimthatha same time webukhulu bamapha bekunabantwana labayiparanyana kunabantu labanye ngibona abantu abanengikhulu kubudisi musa ukuthi mhlawumbe uthenga ipuphu basho umntwana molapha emzini loya nami uthenga ipuphu Kuhlukulu. wena uzokumeda ukuthi nginamunye uthenge isigerenga kanye Lana ifika kale. bathi umedela wakhe ukuthi umdudume ngo-80 Iya. ubala abantu bangaka Ukhunyeko uba mkhonyana omuhle nawenza njalo. Nawuza ubhebhule udiselwa. Wamkhonyana omuhle nawenjalo. okwangikala kakhulu ekhaya kade nganamntwana ngaleso sikhathi bekujima saphela kwethu ligaweni noko uma ngambona ubethi asizungu ulisa kwakhe emberegweni naye akhamba kuhlala ekhaya ngathi ma ngifuna ukukhuluma nabantu abasidinga ngifuna ukuletha umntwana bathi bazokuvumela ungakathathi njena ngathi abantu abanengikhulu lapha ngeze bakhona Phezu kwe-podcast yethu mna kababa. ipoto kangaka Phezu kwe-podcast yethu mna kababa isukile ukuthi ake sigijimela ngentolo ngakhohlwa ke ngiditshe nekutana ngiphethe wara ngithi ngwenya lapha phethe somthathana siyathokoza. Enye enginekareko kiyo somthathana ukuthi kaningi abantu bembatshe nabaza kuthatha bathatha sebaragwa abantu abakhulu. Kwenzakaleni kuwe? Ngiqale isikhathi osihlezi ungathathi solo uyavusa. Uvuse iminyaka iminyaka emine solo uyavusa. yeah Awukachovwa uthi uthathe. ngabe dasikhathi ukuthi kangithathe ngoba ngabona ipoto leyanda Iyanda kibukhweli. yeah yanda bukhwela apha right ngabathatha abamabendwana babe ngimtheka uma kodwa ubaba waderot uyokuthutha abentwana dothi nini Ubathatha nje awukathathi. ngikathatha Yeah. ngiwaletha ekhaya Yeah. Ngamunye namgwazi wazi wobusabela. yeah angithatha one akachitha umkhumulo umali ipitori kodwa ubona-ke kodwa kuphela iminyaka emibili kodwa ngiletha umntwana Akunamntwana wakho wathombela namkhwawelele kamkhulu. awa Oh. abangaphandle basengaphandle bami ngiyasenzela Yeah. Bese nento zakhona ubathathe. ya no ubaba derot abantu labo sonobathi uthaba uzobathi uthatha utenini nakho-ke ngo-1991 ubaba ngithiya 94 ngathatha Moya kulala uphumule. ya Ukushiyana into ngamanye amagama bawuthabele ukuba ngaphasi kwephiko likababa. athi sizwana khulu Baba wakwenzela khulu. Wathi ukuthula baba wathi ya nyanga. Inyeze embula mamawo. ya ngathi no yenyukela umama lo othulileko ngathi lo indaba zakhe ngizozitshela ngohulu ngoba uhulu ubukhali Yeah. ngezakhuluma Eh. ngekabhenke ngobaba Iya. yena ongabona wathi ne angithathe isikhathi kanje ngatshela unobela wami ngathi isikhathi nje kodwa ngikholi into ongitshela yona Hayi man. ya vele sangena isimanje Abantu baselahlubukile. Sangena isimanje ke. ya sangena isimanje Umthatha wangifaka ngikhaya. Ngafaka ngikhaya. Uthe bangaka abantwana abahlanu. by 5 Bangakabisana bangabantazana. besana ba-2 Jostan Sinki ngiphumzile nguselila ngokusiba Kwabanjani ke ukukhulisa abantwana ngaleso sikhathi mhlambe nakumadanisana esikhathini sanje ubona kufana nomhlobo wabantwana ubona bentwana balokha laba esinabo namhlanje. abantu bami bakhule ngenye indlela nangikhuluma kuhle zange mina ngibe nenkinga nomntwana wami cha nje bonke nje owasibhalela isikolo ngumkhulu Usinki uJosta uJosta ore itexa island okay. mara bafunde bonke laba cithi babereka nje Hayi man lwehle kangaka ngalamusa masaphela mlo umakhe nakalala kwa 2001 gata na 9 months walalelwa ngumma walala kwa 2001 umoya kulala uphumule wenzani ke emva kwalokho somtshana wathatha kodwa ya yazi kunento enye ngihleka ngingakezwa yabona akisho siyabaza abantu abantwana ngaphandle lapha iye nakezwa ukuthi izulu lidumile
angathenga negrosari isekheni uMakathi nako umrazana ngari uyazazi ufunani asithi yeah siyahleba sithathe ukuthi abasizwa nakade uhlala nomma lo yeah khwaphela belivele likhona semuntu wali mhlala mara ke uzokuphi inkinga nase labona igebhe cala somthatha Yeah. ngifuna siyithome kuhle Yeah. ulele umma kuba nokade uhlekisana naye otshengisa ikareko lokuthi njengoba nalele mna ngingaba yeah nguye umngakho ibe njalo benjalo aha thathe lapho mara ke inyoka yakwazi ekhaba utsho ukuthini? uyazazi ukuthi- yabona kunendwenye bathi zijoholo uyazazi iye kusasikhulu neti umuntu angaphathi uwani kuthiwe wende kuphi noma rekakabini ukuthi inyoni bantu uzokutshengisa mdloko bowubona ukuthi la zangithewa bona mbeswa vunuliswa ya athi magwezela umkhwakhe kuhamba kwesikhathi yeyi yazi ngeke into esingazikhulumako bane ezinye somthethane uthetheke nangumani ungene ne Yeah. thathi mani kodwa mthatha imani lo okay pilo wangikhombisa ukuthi ekhaba kuphi yakizwa mos ngoba abentwana bami kade kumuntu unakufika abo December ngiyozongitshela ukuthi abentwana impahla zabentwana ini bekakhona ukusuka ePitori akufika ekhaya phambi kwami athi ekhaya zabentwana ini akukhumbuze ngabantu bakho yangikhumbuza ngabantu ukuthi abantu bakho ungabakhohlwa ubathengela ukuthi ungakhohlwa ubenzela lokho Yeah. utsho lokho ngithi Ngamakhela. bumbe bukuphi lapho hlobo ngaka wena wamakhelane akithi uyazazi ufunani iye ngakhamba ngathi ngifuna ukumakhela hla kwekhaya uma wathi ngemfazi ngiyazazi ikomo noma ingafela lekonyana elinye ikonyana lifele kunina keze yalimunyisa ikhona yeah ngamizwa ukuthi uthini kunyana kuyakuthatha ki distance ayana zomakhela la ngimakhele khona wangikhombisa ukuthi inyoni bani ngathi ho akuthi ngiyagojosa kukhona wena nginokubatsho ngizogcina ngihlangana hlodlo in ho ngiyamazi umkami wayapi la kade ngifanisa la wabona kunganapilo abani impilo engekho okhunye kungihlokomeze khulu ngihlokomeze into engithembako into ekhethu baka mina kwethu ngingeze kambiza ke igama ungathoma vele ya nguye othithimeza into le ukuthi umuntu langidele west ukuya phambili so wazibuyelela ngendlunkulu dala labera abami bayabereka ngisekhaya nginoma umfowethu wakhe ngejardini ekhaya ngibala abenta bakhe bama abantu abangekho mara kwaba yiholidini sifasokhe ekhaya ngikuzwile somthetshana ake sibuyele lapha emvumeni apha igadango lakho lokuthoma elakwenza ukuthi ubone ukuthi mna ngingaba mvume wawuzibone phi namkha wawutshelwe ngibani wawuzwe bani bekwenzakalani lapha embapha amachegu baza kutshela into enye bathi ungathi ubethe igazari zakuhlanganisa ihloko mara bengibona koba mkhulu mara ukhona ukutshela umali umathi ungizele nerecord lama Black Mamba ungizele nerecord le Soul Brother lile gadar yeah le gadar yeah akitsho kathoka umkhathi lo muzothoma kwatho awungena kwa12 for kumlahle kholo awungasondo yeah unofanele yeah amara irecord lo muntu ongalitholaphi ngizwa mkhulu ukomna ngibethe gadara lo yala mara abantu amuzi babethe gadara bonke nje sengu Black Mamba zolovumaka athi gadara ihlanganisa ihloko beyidume njalo nokuthi umuntu obegadara nesangu yayibhema yabamkhulu walala mara angangalindi ukudala qala wala nje kwenzakalani wena bowufuna wenzani wathi bankulu ngifuna ukubegadara ngibethi gadara lo uyithathaphi ngifuna ukuthola igadara kokuthoma lo le uyithathaphi ifika njani kuwe uyamazi umramama ushirwa iye wakopotsha yeah masikhulu nakwethu uletho makhe hlangu ekhaya bathe ujanwa kanyangana
la ngaba nomntwana khona besana bayithi lo munye ngilokada khona la kujunior surplus apho wemvoice ekulu Masikolo. othi waka ya wakhe le Doronkopo sekalala mara lo nyako phela Ngiyakhumbula inyoko phela ngikhumbula kuhle khulu. Timane ngoba uThiro nakezileko bethu igatara bayabhema ke kuthi igatara uThiro nandeza kwahulu wakhe ngogokwaba kwakho kwakhe uma kathi Wena ngaleso sikhathi awukakuyibethi kadari. ngiyayibetha mara ke Tuzete ke bebanginina yabona Yeah. banginina nyana ukhathi kuzayidabula no ke unakavusi lo nalomsana mna nandaye nakoba bakhamba imberegweni ngakuthi ukhamba ngomvulo ekseni uberekemetlibek ayebe azonginikela hlala iveke ngelesihlanu makuthiwa ukuthi isibuyisele Ithando. Webelwa intombakho. Elatandrana. Konke beka yonke ngophezukwayo. hayi ke ngiphezu kwamara ngelesihlanu makuthiwa ukuthi mdibuyele ngoba uyeza lapha Yeah. uberekemetlibek seduze msemetlibek Uyithoma lapha. ya ngithabe ngilale ngifuna lapho konye ngibhayisi isteliluke ngakho de ke ihlanganise njalo mara lule muzayisalile reha angikwazi usitela mara ngiyayizwa ukuthi ayilile reha Somthisana uhlathulula ukuthi akunamuntu okade akuhlelele nje betha lesi sinara. Sibethe nje. aba Akekho. beke umqali so ayibetha na rat la jabule khulu athi betha sibara yala ngibetha gathanga la kwezano uzokudabula into le madoda hawa kayibamba Yangena engazini. ayapho ingene ngenyilanga wathi uzoyithatha urobera bamlo wathi ngiyayibuyisela kathi lisa ngifuna ngithole ngibetha Wa. wafika rama ukala ke ndwaneni labalala khona igatara yikho Ufikela kiyo. wathi mhlawumbe igatara maybe wathi igatara kithethe kuJuly enikuthe kulana ngibiza kuzokuseka kanti kuzophela wami ithunga libamba yilo mama siyasenga Bayo uyavela kwashisi. no ke kwafika lapha ngibona khona ngikhumbula ngithome no record 96 uJJ hloko uJJ Chile Chile no Ivan Kekana bathi umuntu ufuna ukurecorda nazi intelefone Ulalela umkhalo. la isumha Yeah. no ke ngathola zika JJ Chile ngamfonela bona ke mfonele wathi nikuphi sathi singawastela practice nge-8 Amamlorap. ya ke 19 awa wathi ngosora hangeza ngithola indreka awa wathola vele seyibomba khulu sathoma siwathi Kuwena bani ngaleso sikhathi? aba Kuwena bani ngaleso sikhathi? Chulasi Makurwana Yeah, makurana lo uya naye ukuthi. sithome naye nomrama umchulasi omdeli omhlophe lo Yeah, ngiyambona naye. Yeah. no Star Thomas Afrikopo no Gates umzukulu wamasoyini wahente wamasoyini Yeah. sayibamba la wathi mafika wathi mara nilindreni sathi nebe wakitsho ukuthi nasathi singepe ngoba kulomuntu kade angifuna mara Namdlele kadala. yeah wathi Benamvumela. savuma wathi nilindreni ngathi nema kunomuntu ongibhayisisako ngezikampi zakhe igama ngathi kuyamsaba Yeah. ngoba ngibona abantu ababuya kuye bavuthise Yeah. ya naleke sara singake wathi naku wanzela umebhanyana adako umebhe wathola ukuthi ngenhlanhla le nginobhosmana somakhawula kakaramba kakaramba mro lori umuntu ukuzwamtshela ke ndawo neda phamedela uphathe nguye ngelile Johannesburg Empire Road Raw University sadlula sehlela ke zase eMelville Sikhuluma ngonodweni. nodweni Iya. uyaphetha umebhe Yeah. ya ngoba Uyachayela ke. awukuchayela khona uchayela Wow. uthi jikala wathi la sikhona nakho street number 9 Ningene. awufika lapha sijana lapha thola umzulu omunye asimazi uvusilo engineering Uvusi lo ya. ya semqala haribala athi wafethu nicula yini sisicule indebela athi ho azange ngirekhode indebela kesingene sibona abasingene sidlale fale instrument yodwa athi abavoice afaka kusasa Ngiphi album leso makho? abo babasibele Somthatha. Oh yeah. ya sidlale akasithembi ese ngiyambona ngathi unendase inganyana Yeah. boyanyazanyana Yeah, ngoba uyathoba ukusebenza ngento la ngithi akayazi. ngoba uJojo Marata Yeah. amaphotla Yeah. era abantu bayihlangabeza album no angisho ke i-distribution beyisenza iCool Sport Yeah. but ukhalo ingozi yathengisa bokatakota deliver bona George Lomarata. ya ngoba Nayiphi nale ubaba uyangibiza. babuyangibe Yeah.
ya ingoma ezaba namandla vele wasikima ingoma esiqala wena amafayeza ya uphethe izulu hawa zangifaka endleleni bakudistributor Mbalala Ya. kusukela lapho khe ngusaqala emva ngakhe ngisaqale nasi ingoma somthatshana yapheze yaba ingoma sitshaba national anthem ngendlela ingoma le yaduma ngayo yeah Ding, 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 ding. ya le ngoma yaba inkinga kakhulu ingoma leyo yaba mraro somthatshana ngicabanga ukuthi ingoma ngikhumbula ukuthi ingoma leyo unyaka omunye ngo-96 emva kokuveza kwayo yeah ngayo workshop eDurban yeah ngezwe ngathi ngiyabhudanga ngezwe ingoma le idlala ekoloyini yomuntu adlula karare kakhulu umjaphethe yeah 2006 yeah ngayi-album eBTS10 bengesithe Yeah, waziswa njani ngale ngoma leya wena wedwa yathusa mina ngoba ubeskit abengidlala kumkhizi ukhabazayo machuthi wathi kuyiholide nasemakhaya le nadabuka umnyaka ngayizwa lile intolo zonke wangifonela umkhumzulu wathi hey mfowethu uzokubhatala ingoma emidabuka umnyaka ngithi ngikubhatele musumbele kwakho ufuna wathi hey uzokuthola imali eningi kakhulu kanti khabazayo sinawe siqedile sakuhlangana umnyaka ozako yakukhulisa kangangani ingoma leya somthatshana yaba ingozi kakhulu leyo angingakayitshintshi yena ngingakayitshintshi nawusagadangisako e-albumini ngongakaqali yona ya uKen Hey Coco engineer nasengumnikazi studio athi ingoma lebo yibekephi isikhathi esingaka ya ngathi ingoma ukuthi uyazicabanga ngathi ngekwathi solo wathi umkwenza i-album kusiphenge obeyinkinga kakhulu ya wathi mara le ingoma leya yasikinya iphasi kabuhlungu ingoma leya somthatshana nawe-ke ngephimbo engemani leya waba muntu esigamaziko yeah wavela ngendlela yasirarako yazisezwa ukuthi umvumo wesindebele unamandla kangangani ngaleya ngoma ngabona ukuthi umvumo wesindebele can go international Yeah. ngengoma yakho leya okhunye ekwangenza ukuthi ngiphathe umzulu ngimbeke eduze Yeah. kwakhe uvusi lo wathi ingoma zakho zi-strong utshoza nge-bass guitar ya ngathi i-bass guitar njani wathi igama ngathi hayi umzulu uzongonela wathi yama ngizokubizela uphana bomkhizi umachude wakhabazela wambiza ya nebangadlala kumbe umsole akitsho umpelo ya wakho zakuya ngawo ukuthi uyavuma namkhuyalana yaro mkalo wasezela inyakanyaka wenza inyanga athana kade kamtholo uvusi wangihleka wathi ngitheni uzongibhadela phethe ubukhosi mntakababa sidije nobukhosi lapha ngiphethe somthatshana ngiphethe uJuly nasibuyako ngifuna ukuzwa ngekoro yekhabo lo ngoba uthi inobukhosi ukuthi ubukhosi buphi anabo yazi bongixhwisa abantu lapha ufika khona ungasazi ukuthi uthini ngikubona ukuthi nje awusazi ukuthi uthini and ingoma isakubiza ufikele ukuthi yilele yona ungilimaza yilele yona yabalele sikufasi enjalo kabini ngoba yazi ekhunye emvumeni lapha wathola i-background eqinileko mina bengiphatha besale ngibathembako kuseplapa si-15 mara kunangibazi ukuthi bakwazi ukuvuma izinja zegame ya laba ngibogida laba ngithembe bona kuyokuvuma besikhamba si-7 ngami 6 abake ngibathembako for ukuvuma wakhula-ke emndenini wara waba mkhulukhulu waba nginanga umuntu owazika pheze iSouth Africa yonke uzibuyela ekhaya uzubelethele eBlobbanka uzibuyele eBlobbanka wena ukhule njengaye wonke umntwana udle into edliwa nguye wonke umntwana ekhaya kathi sekuhlaqwa njengeminye imndeni nangokuwara boom selalile kwenzakalani emndenini kwenzakalani labanganeni emphakathini okiwo kwenzakalani ngebizo likaJuly uwara Yabona ngiyathokoza okukhona yazi mosekhaya kunabantu abafavor utsotsi kunabantu abafavor umuntu wezinto eraha kunabanye mhlambe labona ukuthi ukhamba esikhothini but khona bo bayaqhake yeah so kunabantu njengamnje
kunabantu ebazi nethi umuntu akathi ngingiwekhaba kaJuly weSayplus wathi unamala simfone yeah abantu abangisabako and nawo uhlangana nami la ngemuntu ngibila ubona ngamadoda abaningi akhululeki ma sineke ngithebe zisukela ke ma yeah ajasi kusuka la yeah kama kamajasi ingoma amenye ne inkomo zikababa inkomo zikababa ekuthanguye eTV. So kube nalaba ke abangasakuzwisisi kuhle Yeah. abangasafuni ukubahlani kwakho yini into le uyona njengani mona Umona mningi khulukhulu kubelethele emreneni. yeah Alamo singeze wafuna ukuthi umntwana akho mde abe ngititshere njengami kube ubhalelwa isikolo. Ngeke wafuna ukuthi umntwana akho abe ngumaskara njengami nje kuba yena egadala akayazi akaphiwa yona isiro yakhe. Bathomi bathi wenza ngani lo uyakizwa mos bathoma lapho thoma lapha enzele athutha kaMphekulu wenza ngani kanti into le ithonya mina ebusuku langilalela mina mos kamera angithi na usurecorda ngithi ngihamba uthi uba ngiyohelebha ngithi mdeke ngiplan ingoma yakho ithini ke nje ngipractice vuma nje ngena nje senza imbizo nakafola yeah imbizo namhlanje sibathi kusasa sihlakala kumathwa undona noma njani anibe ke zangirecorda ke ngibele stress ngathi ngoba ngichame ngisithatha ngizixlaya lengi ngikhamba nami lengi siya kibo ngikhamba nezami ingoma engasenza lapha ze8 wena Manasi yeah senguwe okhomba indlela phezulu ukuthi wena ubiziwe ofonele ngizolo lo ngathi ngithole emtete asawandalwa kakhona kwemtete uJim Mjaphethe wezaza ngithatha saya uyalapha sengisaka ukuthi ngiyaphi mina nomangaza abantu ngokathola bathi ingoma banazo kuza kubaphi ingoma ngathi ngathi vele ngasola uzizwe njani ngethando ihlonipho isingatho olithole ebantwini beSouth Africa bekube nje bona lapha ngakholwa khona ukuthi ngimi lo yeah ngifuna lelo nalo ngilikhanda abantu mina bangithethe ngenye indlela bangithatha ukuthi into yenziwa ngibo kimi bengakholwa ukuthi ngafika lapha nangakholwa ukuthi ngenzana bale ngithi ngoba mkhulu lapha igadari zongihlanganisa ehloko sana waphila tothi nje abone ukuthi ngikuphi yeah benjani ke nguyeke somthathana othe bona afike emathunzini wakhe emathongweni wekhapha wafika wathi bona bhambalala wathi umntwana loya ubaqinisile kuba nguyeke uvula impompi phezulu wavula kwavo yeah vale ngisho nami ngithi into engayifuna ekhetho omkhulu ekhetho umuza ngisho kusemzini omkhulu osomthathana bakho kuba i5 bangatsho abanye bathi into le wayifuna ngubani wazi kazi vale khe ngizibuze nami uyifuneke namkhulu ngathi abakhala basibane gogo ngapha bayi8 ngapha bayi10 ngapha bayi11 ngapha bayi4 ngale bayi6 ngathi noyi1 wazi gadara ngakho lapha akungicocele ke kunenkulumo ethi somthathana omntwana webukhosini ungindaba ezitha wena ngaphandle kokudengezela ngaphandle kokusola xoxa ngomndaba ezithobo ubukhosi obungibophi amaqegu la ngimaphi iqegu lami mathise kaMaboko somthathana uthiyelelwe wena uthiyelelwe ifacebook lakhe ngumthathana kwamkhulu obelethu baba endani umnakwa womkhephulu kwasemembiwa ifirst born kaMaboko lana kuzohobongo kuzunyabela kuzumagelembe sohobokile kuzumathise kaMaboko wamkhulu masaphela now ngo-1883 nakaqotha amakhuwa amcotha edrongweni acotha unyabela athi unyabela bambambako akhamba yele wathi wena matsitsi ke saba sobabili lapha uMabhoko ulasengamkhephuli sekabhubhile nohobongo ubhubhile umagelo mbubalekile unyabela usedrongweni lo mncane waba nesisakelo washinga khona le wathi yo nami ngivalela ngapha kunomnakwethu apha umnakwabo wamrabhela kade mfokambi ekhaya ugadama arasinga amandebele le nasibuyela sothola isigala sikesena bukhosi uqotha unyabela umathizilo
Yeah. uyaqotha ngunyabela Oh kodwa ngiyabele ya. eyamcotha abuyele khapha ekhaya ke abantu bamhlangabeze-ke ndani bambeka kunyana bazombeka ubukhosi kuthi yinkosi yamandebele ingwenyama ngomkhephuli Makusithi Nkosi. amasizi inkosi ingwenyama lapha unyabela athe mina ngilwela amandebele lesikhathi basesikhunjini kade abhalela nabafowabo abahobo ngabo ya kulala kucima kwelanga umkhephuli Yeah. indodana yakhe kungufene indodana yakhe ngufene wabanjelwa nguhobongo olama umkhephuli hobongo uthena khothamako kwangena unyabela isilo samabanga kuze bekubethwane kokufika rosonakala eholweni ngunyabela lapho abona kwabe selebalele noyisaba umabhoko lesikhunjini le ukusuka lapho ukhulile ufene akhula wabuwa hlangana obamkhulu lo umthathana Yeah. wamthathana amgayida ukuthi la senzani Yeah. ubaba ubamkhulu naye selalele ubamkhulu wakhe abobaba uMasisi Yeah. wathi ukuthi unyabela ulase ngoma umthathana ukhulela le wazi yonke irekosi usomabusa khabe usomayisa khabe nenkinga lo fene kunyana kana ilanga lalicima kungena umayitha amandebele sithi amandebele kwanzunza kunobukhosi nobungwenyama ubukhosi bungaphela bayabhalula Yeah. ngekosi umthathana Yeah. ubungwenyama kwasimembiwe esigodlweni Ngiyakuzwa somthathana. siyazi njalo thina Uthiyelelwe unengazi zobukhosini ungwekosini khona kubonakala seze ngijwayela kilo okade athi njani usomthathana kuthiwa nangobeka inkosi nangobekhosi ngiyavela ke namhlanje ukuthi ongiyikosi kwafika lapha kuthiwa ke somthathana nandi trust liphathe indaba ezethu khabe ngasimuro shojalo yeah kade ubamkhulu bayangazi yeah bathina bathi bafuna usibekela umhlobo omunye laba ngathi ngiliphi trusted mathitsi kamabho ngathi not mina na uqeda na ufika phezulu uqhula phezulu kwe T junction eMratiwa ujikela ngesidlena yeah interesting leli ne nakumla njana nakho ngiyalibona lezidleli wanikelwe i-interested nganikele istress del iliza njani utinikelwe khabe kunganamuntu ophethe lapha aha lana kuba ngabe nomuntu ophethe lapha umaphepha kamthunjwa nakuza ukuthi baba ngifuna ungicalele le ndawo le ngoba bakhala bazibusa kunenhlangano eziningi elimpopo baba ngase ngikutele kunento enye ngakubuza yona nje uzongiphendula kamara uthome kwamhlanga ne uthingele ayikho igama yendawo legama lesindebele ungatshula ubuyele bakutshwana lukhawo ramogheretswana siphaku mntwana kuyangibetha ukuthi mina kuthi abakalamusubuze bangathi bathi nje bayazi no wale ke ngibe nabo mina ngihlale bakhe batsho yaphunyuka la unyabela abotshwa khona nabatsho botshwa kwengwenyama unyabela kwaba ukuthi amandebela akhamba yathunjwa ke kwanjesi laba bathunjwa bayokwakhela lela khuwa labo bathunjwa bokwakhela lela bagcina bangasenana habo ngikho ke kade basele bakhona ukuzihlephulela nokuzingwathela ngendlela abafuna ngayo yaba into enjalo somthathana usiseyinkosi ematsitsi because bapheli noma kunenkinga ezingibhayisako mara bona ke zibaphela wow abapheli ngoba bekwamaqhegu lapha ngabe amacegu la awukaziyeli la hawa ngazili lapha now ke that's why ukhuluma nje ukuthi batsho amandebele basalela badliwa bakhambe bathu ilimi lako leso ngitshabatshaba ezinye kulapha ngicabanga khona ukuthi
Akutsho khona lapho kunye the lady ihloko uChedo Mbonani. Eish. Ngabe sikhuluma. Ubasela ithoma ilwele ayilungisa. Khula athi ke lise igameli lanyanga. Ungabala. Yeah. Yeah. Sathengiswa wathi sathengisa kunyabela unyabela ngabangathengisi afuna ukuthi lani ekhona apha nenze njalo akhuluma noMampuru Iye. no ke yagcina isinamathela into leyo Somthetshana olindebele abakubuzwa lokho umntwana enkosini yeah inkosi nande isiko leNdebele abantwana bathi bathunjwa zinto zakwaSobantu bakhuluma amalimi akwaSobantu bambatha iSobantu bakhamba iSobantu bakhambe bangenela inhlangano ezingakhambisani nesiko ungathini yazi bani ngithi mina ngihluwela umntwana ozako umuntu wenza into lazenzela yena mara egcineni yokuthonya umuntu ongazelitho ngoba ngikhumbula ukuthi ngipheze kakhuluma mara ungakhulumi lapha sokubotshwa khona yeah no kuningi umuntu ubone ngathi isiko lekhe ungarathela ngalendlela akuratheli ungaratha urehe wena uzenzela wena mara igcineni siphumaphi ngoba abantu siyathatheka yabona nihlangene ngendlini bangumma nobaba nabantwana abaninzi ukuthi nithini kuthi wena uthingani nilizwe uzwakade mara sewuzokutshela ukuthi umntwana wakho uthingele kubangelwa yini ngoba nawungubaba thethe umma nango umma lo umthathana umletha kwaKabini kwaKabini ungena nje uthola kunekambiso yakwaKabini kunesiko nesiko lakwaKabini ngapha kuyangenwa ngapha kungenwa lokho kuyazilwa lokho akuzilwa njalo njalo iphunyuka hapi ukuthi umntwana sathi phunyuka yena agcine ayisikithapha babelethini apha ayisukithi ukuthi iphunyuka ila akazizeli umntwana ila yabona kunye nani babili ngendlini nabantwana ngumma nabantwana bakho nayikuthi nakunomnyanya wakho apha umma wakho lo inrumbo obamba nabo dadwabo ukhambe kumbi ngoba ke umdala bami nabafazi bendwa kaKabini akakhulumi nabafazi bekhabo labelethwa khona kala lo wende kwamsiza lo wende kuphi iye yeah no yena musaza ukuthi mina ngimfaza kaKabini napha baremde ngikhuluma namkhari emnca yethu la 1 2 3 ngiyaphandleka no utshela bodadwabo ichewa net lapho ngoba uzokhudla ngendolwana wathi uthi wayeleke into le ukuzikhuluma nabo dadweni ungitshela ukuthi udadweni uthe awuthi umkhari wakho nomgede uthe uthi udadweni uthe rani mina ngicisima ngizokutshela umna ukuthi utshele umkhari wangalahli uma kwami lo akithi mara nakatshela abo dadwabo la belethwa khona nabo umrawo makhe labo uyakhona nani nabasiyi phambili akunala siya khona akusimvumo kuphela mntakababa owuthola phezu kwakaJuly wara usomthetshana nesintu siphelele naso uyasizwa ngikhanwa ukuthi ekuyivaleni siyivale ngehlangothini leli lomvumo lapha abantu bakwazi ukukhuluma khona umvumo wesiNdebele kusuka ngaleso sikhathi nina kade ningena kiwo ake ngiveza nokuthi nilethe amehlo kukhulu emvumeni lo nilethe into amadynamics amanye kade sigawazi komvumo lo uchuguluke kangangani umvumo lo namkha ukachuguluki nakhona ukutshona ngokachuguluki sesengiwo ngiyezwa boKabini yeah umvumo lo uchugulukile wona mara kunento enye engayithandiyo uchuguluke kuhle namkha kumbi uchuduluke yeah libuyelela kumbanyana yakumbi ngoba ngibona isporo sabajaba labakhamba khona bayilahlaphi somthetshana aseqele phezulu ngebanga lesikhathi yabona isikhathi sethu thoba ukusinina bayilahlaphi yazi lahle yabo kukhumbule kunguwena ukhulako thina ingane ayivuma amacego lapha kakanye mari album ithoma lapha yokuthingelana yesoka yesoka
ayina fast rap bana nayi nayi so ke ngacela ingoma zasikabopha ngalilalela ngiyazizwa ukuthi zithingaphi yeah mara abanye abo kuyale no akasinasikhathi ukuthi ke sihlangane ke ngiziye madoda 1 2 yeah hayi mina can zama ukuthi uziphi isikhathi ukuthi upractice uyangithola uzwe into oyithoka ukuthi yini ngoba na uthi uyabatshela njalo abanye ukuthi uyazikhakhazisa iya mina phezu kwe-album ingane nganazo zibe-2 the first rap ngajalo vele Ezinye ke zokugida ikhwala, nokungena nesiqwabane. yeah sinto nalokho uperformako wena na ubizweke uzokunandisa wena ifirst rap throughout ngiyakwazi lokho vele somthatshana ngikhanuka ukuthi ukhuphe umlayezo ingase womuntu ofuna ukuvuma kuphela umlayezo okukhulisa umuntu omutsha ungathini emntwini omutsha ukuthi ekugcineni nasela ngibaba namkha angumma azifunyena impilo yakhe izikhambela lula kufanele enzeni njenganje mhlambe into yakhe ngevane ngiyicabange le ukuthi angitho besisakhuluma nje ukuthi nawumuntu nibabili ngikhaya indaba zenu kosa zilungise nguwe nabomnako nabomharo wakho kungaveli udoda bolomfazi asuke lazokufakaza lapha then izinto ezinomthelela lezo cala musudadweni mntathinge ekhaya kwakhe naye ndani ilutsheli mdebazi ukuthi ubudisi uzenzela wena akafanele ukuthi uze ngomunye umuntu endleleni uzikhupha wena uzikhipha wena ngoba ekugcineni kwelanga ngosala nenkinga phela na ungwake ukuthi ufika kimi abo days yangicheza ngikwenza ka 1 2 3 ngithi komka bangitshela phambili umuntu uyambukela musayihlanu umkhoba uthi angithi ngamanye amagama ubuhle nobumbi uyazenzela ngenzela wena injalo umuntu akababa sithokoza umza kwamthatshana sithokoza umndeni wako somthatshana sithokoza ubukhosi bako somthatshana ukuthi busilethele busibelethele bebusiboleke ikutana enguJuly wara usomthatshana umdosi phambili wesichema se-Cyprus Boys siyathokoza nawe sithokozele ngiyathokoza abalaleli kuthokoza mina uJuly inkosi somthatshana mapheka ngojana abanye bapheka ngomthangala mina ngingitsikithela kaDanguza mina bangazi ngahlakana nengoma kubudisi ngaphiwa njalo vane uthi ingoma ayikulandeleli vane uthini ikuthola endleleni ithi ikhambe ingoma into zakho zifane nengoma siyathokoza ndakababa sithokoza kukhulu godi asihlangane godi kenye i-episode yethu lapha sisabe sithi isukile futhi